Ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Inyota TV. Twongeye kubahereza ikaze muri aya masaha, twongeye kwigarukira ku mirongo y'imbere ku rugamba aho tugiye gusangira amakuru mashyashya yihutirwa kandi atugezeho aka kanya. Nongeye kuberekeza ahanga rero ku mirongo y'imbere ku rugamba aho tugiye gusangira aya makuru mashyashya yongeye kuba agenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa DRC, aho inyeshyamba z'amaduwe ya M23 zongeye gukora nazo ibidasanzwe muri ubu burasirazuba. Ariko kandi sizo zakoze ibitangaza gusa, kuko ingabo za FARDC mu bindi bice nazo zagiye zigaragaza ko zifite imbaraga kandi zikora zirukanamo amaduwe ya M23 mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko aho turahera ahangaha i Masisi, aho abasivili barenga 240 baguye mu gitero cyitwaje intwaro cyerekezaga mu bice bya Kasheje. Ibi turabyinjiramo mu kanya gato cyane. Andi makuru aravuga ko uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila abigiranye ubushishozi bwinshi cyane yaba yakoresheje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa i Nairobi, maze agategura urugamba bundi bushyashya akaba agiye kwerekeza i Kinshasa. Ibi nabyo turabirebaho mu kanya gato cyane. Ni nako kandi mu bindi bice imirwano ikaze yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo mu bice bya Rucuro. Urugamba rukaba rwakomeye, ibi nabyo turabirebaho gatanu kuri kagenzi kako. Ni nako kandi turi bwerekeze i Goma tukareba naho uko umwuka wifashe, uko umutekano wifashe, by'umwihariko dore ko muri iyi minsi ku munsi w'ejo ubwo bwa mbere habaye iserukiramuco ku nshuro yabo ya mbere. Barabyina barishima, ibintu bikomeza kuba bigenda neza ku batuye mu bice bya hariya i Goma. Turaza kurebera hamwe kandi ahangaha ku munsi wo ku cyumweru tariki 12 z'ukwezi kwa 2025 ingabo za Congo FARDC zabujemo igitero mu bitero by'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gitondo cya kare nibwo uyu mugambi wari wateguye n'inyeshyamba z'amaduwe ya M23 ndetse n'ingabo za Red Tabara bari bifatanyije. Iki gitero cyose kikaba cyaragiye kiburizwamo ku mugaragaro. Ndagusuje rero kandi nguhereje ikaze, ndagusabye ngo unyemerere twinjirane muri aya makuru aho tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, ukabasha kuba ugenda usobanukirwa n'aya makuru tugiye kuba tugenda twinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. By'umwihariko turahera ahangaha mu bice bya Masisi, aho abasivili barenga 240 baje kuba bagenda bagwa mu gitero kidasanzwe kitwaje intwaro cyavaga mu bice bya Masisi cyerekeza ibice bya Kasheje. Ubwo abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo batekaga amaduwe ya M23 mu bice bya Masisi, maze mu gushaka inzira ishobora kubakura ahangaha berekeza mu bice bya Kasheje. Niko bakurikirwaga rero n'abarwanyi, niko kugenda bahura n'abaturage barimo bashaka inzira ishobora kubacikisha cyangwa se ikabahungisha ikabavana muri ibyo bice, maze abasivili batari bake bagenda bagwa muri iyi mirwano yari ikaze cyane, yari ikomeje kuba igenda isakiranya aba bombi nk'uko amakuru agenda abitangaza cyangwa se abigaragaza, avuga yuko aba baturage rwose babaye inzirakarengane kandi baje kubagenda bagwa mu mirwano batakekaga yuko ishobora kuba yahitana ubuzima bwabo. Andi makuru rero aravuga ko uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta wundi ni Joseph Kabila abigiranye ubushishozi bwinshi cyane yaba yakoranyije cyangwa se yegeranyije abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mujyi wa Nairobi. Birumvikana ni muri Kenya mu rwego rwo gutegura urugamba rushyashya nyuma yuko akatiwe n'ibihano byinshi cyane na leta ya Kinshasa. Munabizi yagiye akatirwa ibihano byo gupfa ndetse akaza kuba agenda afatirwa imitungo ye, imiryango ye igagotwa ndetse abandi bagafungwa. Birumvikana
ni ibihano byose yagiye akatirwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa kandi akaburanishwa adahari. Uyu mugabo rero mu kwihorera gukomeye cyane ndetse no kuvuga yuko atakomeza kurebera ubutegetsi bwiwe igihugu kiwe kijya mu mazi abira, akikomeza guhoramo bagakunda buhake ndetse n'abashaka kugisahura. Ibingibi byajya kuba bigenda bituma afata iki cyemezo cyo gushaka abashobora kumufasha kugira ngo yongere kwinjira muri iki gihugu, yongere kugenda yikorera ibidasanzwe, yongere kugenda yigarurira iki gihugu nimba azabasha kuba agenda abigeraho. Ibi byose rero byabaye nyuma yuko mu minsi yashize n'ubundi urukiko rwa gisirikare rwongeye kugaragariza uruhando mpuzamahanga yuko uyu mugabo wahoze ari perezida w'igihugu cya Kongo Joseph Kabila ashaka kuba yahirika ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ko atera umutwe witwaje intwaro inkunga akaba yifatanyije nawo. Ibyo bikaba ari bimwe mu byaha ashinzwe by'uko ashyigikiye umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kandi we akabihakana yivuye inyuma mu ibanga rikomeye cyane. Ni nako kandi imirwano ikaze yakomeje hagati ya Madubo ya M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo mu bice bya Rucuro. Urugamba rurimo kurwanwa bikomeye cyane, urugamba rwakomeye, amasasu akomeje kuba agenda avuga kandi abarwanyi ba M23 bashaka kuva ku izima cyangwa se gusubira inyuma. Ni nako kandi ingabo za FDNB ndetse na FARDC Wazalendo zamaze kuba zigenda zinjira ahangaha i Rucuro, nazo ziyemeje yuko ibice zigomba kwirukanamo izi nyeshyamba z'Amadubo ya M23. Ariko kandi iki kibazo kikaba ari ikibazo kimaze iminsi kigwaho uburyo izi nyeshyamba zakurwa mu bice byose zigasubizwa neza mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, aho igisirikare cya leta FARDC nibura kizabasha kubakontrola cyangwa se kubagabaho ibitero kibasanze mu bice bimwe. Abarwanyi ba M23 nabo babyanze bivuye inyuma banga kwibumbira mu gace kamwe kuko bakeka yuko n'ubundi baramutse bagiye mu gace kamwe bashobora gufatwa byoroshye, niko guhitamo gutatana bigabanya teritwari zigiye zitandukanye kugira ngo nibura babashe gupanura umutekano ndetse no gutangira amakuru ku gihe bamenye nimba batewe batake hakiri kare cyangwa se batabare hakiri kare nk'uko amakuru akomeje kuba agenda abigaragaza. Naho mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ni bwa mbere habaye iserukiramuco ku nshuro yabo ya mbere, barabyina baraserebura barishima cyane, baranywa babyinamo, abahanzi barabaririmbira nk'uko byaje ko bigenda bigaragara. Ni nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kugenda bubazwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye izi nyeshyamba z'Amadubo ya M23 zikomeza gukorera muri ubu burasirazuba bwa DRC, ndetse kandi ibingibi kabarakaza ku buryo bukomeye cyane, aho ibingibi bo babikora nko kwishima cyangwa se gushaka kurakaza ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bagakomeza ko bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye harimo kubaka ibikorwa remezo ndetse no gutangira kuba bakora ibikorwa birimo nk'ibikorwa by'ubukungu ndetse n'iterambere muri ubu burasirazuba bwa DRC. Akomeje kubera urugamba rudasanzwe, ndetse aya Madubo ya M23 yahakanye yivuye inyuma ko adashobora kurekura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu uko byagenda kose. Mu biganiro byose by'amahoro byagiye bibahuza duha muri Qatar ndetse na Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nako kandi ku cyumweru tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2025 ingabo za Kongo FARDC aho zaburijemo umugambi mubisha, umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa mu gitondo cya kare, ubwo inyeshyamba z'Amadubo ya M23 binyuze mu ntasi zabo zikomeye cyane zari zamaze kwinjira mu mujyi wa Kinshasa zambaye igisivili mu kwataka ndetse no gufata intwaro maze zikinjira neza aho mu mujyi wa Kinshasa. Iba bose uko bari binjiye bashaka kuba bahirika
guhirika ubutegetsi nta numwe wasubiye inyuma, kuko amakuru atugeraho aravuga ko bose baba barahasize ubuzima muri icyo gitero bari bagerageje kugaba i Kinshasa, kandi leta ya Kinshasa igatanga gasopo ivuga ko n'undi wese uzabigerageza atazagenda amahoro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ngataho rero nakubwira ngo wibuke gukanda subscribe, share ndetse na comment, urayikinge usubscribinge kugira ngo ujye ubashe kugerwaho n'aya makuru umunsi ku munsi. Nkubwira ngo jye mwari mukomeje kubana ni The Boy 250, nkubwira ngo ciao ciao.